Kandidat Janez Vikrč sedi za volanom in od nikoder se pojavi policaj. Pjano kot zemlja. Mamucke, le mornar, le misli name. La 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 la. Policija. Janez, koncentriraš se. Makuca gleda. Tok, tok. Ja? Dokumente? Ja, samo trenutek. Prosim, to je miličnik. Ne, miličnik. Mislim, policist. Nisem bil privezan. Kako? Nisem bil. Ja, možda se zardva slučajno odvezal. Ja. Dokumente? Ja. Dokumente? Ja, jaz sem jih pa doma pozabil. Slučajno. Prometno dovoljenje? No ja, prometno dovoljenje, ja. Ja, pa ne moj, avto ni moj. Veste, je od očeta, od fota je. On ima slučajno vozniško dovoljenje, sigurno ga ima on. Voznika? Vozniške pa nimam. Jaz si tudi izpita nimam. Kaj, alkotest? Sam trenutek. Alkotest, sam pričujem, da se vas vrimo. Samo to, prilično, samo to. Alkotest? Ja, to pa ja. Če sem kaj pil? Kaj pil? Ja, normalno sem pil. Ali ga nam kar stran zlil. Si ti pa ti vokap, ja, tudi v svojo rita lil.